дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бинои маъмурии Кумитаи идораи замин ва корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ва ду бинои иловагии мактаб ифтитоҳ гардид. бинои Кумитаи идораи замин ва корхонаи фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта ба истифода дода шуд. сохтмони бинои кумита дар ноҳияи Хуросон соли 2019 оғоз гардида масоҳати умумии он 300 метри мураббаъро дар бар мегирад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо ёдоварӣ аз дастуру супоришҳои роҳбари давлат кормандону мутахассисони соҳаро ҷиҳати беҳтар намудани хизматрасонӣ ба муроҷиаткунандагон, таъмини истифодаи самараноки замин, ҷамъоварии беталафи ҳосил, захира кардани маводи ғизоӣ ва баланд бардоштани ҳосилхезии хок вазифадор намуд. бинои мазкур аз ду ошёна иборат буда дорои 13 ҳуҷраи корӣ ва маҷлисгоҳ барои 50 нафар мебошад. инчунин дар таххонаи бино бойгонӣ ҷойгир карда шудааст. саҳни ҳавлӣ ва роҳраҳои атрофи бино дар масоҳати 32 метри мураббаъ сафолакпӯш ва дар масоҳати 400 метри мураббаъ бетонпӯш карда шудааст. мо кормандони корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Хуросон миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем, ки имрӯз барои мо кормандон як бинои наву замонавӣ сохта ба истифода додаанд. айни замон ки барои мо ҳамаи шароитҳои корӣ муҳайё карда шудааст, мо кӯшиш мекунем ки дар оянда фаъолияту кори худро хубтару беҳтар намоем. минбаъд хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 дар шароити замонавӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. бинои иловагии мактаб дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон ва сокинони деҳаи ҷавонӣ сохта ба истифода дода шуд. бинои иловагии мактаб барои 400 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. қаблан норасоии ҷойи нишаст барои таълими дурусти хонандагон душвориро пеш меовард. аз ин рӯ сохтмони 8 синфхонаи иловагӣ дар назди ин муассиса имконият фароҳам овард, ки мушкилоти норасоии ҷойи нишаст аз байн рафта хонандагон дар синфхонаҳои барҳавои тозаву озода ба таҳсил фаро гирифта шаванд. мо омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 шукргузорӣ аз он мекунем, ки дар чунин давлати орому ободу осоишта дар фазои сулҳу ваҳдат зери сарпарастии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиндагӣ менамоем. хушбахтона имрӯз бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, инчунин шахсони саховатпешаву соҳибкорони деҳа имрӯз бинои нави муассиса иборат аз 8 синфхона, ки барои 200 нафар хонанда дар як баст мебошад, сохта ба истифода дода шуд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода омӯзгорон ва волидайни наврасонро барои тарбияи таълимгирандагон дар роҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва оянда ҳамчун мутахассисони баландихтисос саҳмгузорӣ кардан дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳидоят намуд. тарҳи бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 бо усули меъмории муосир бунёд шуда дорои шароити зарурӣ барои таҳсили наврасон мебошад. мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 хурсанд аз он ҳастем, ки ба мо чунин бинои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ва миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки нисбати мо наврасон пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. ҳамчунин дар ҳамин рӯз дар деҳаи навзамини деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон бинои иловагии мактаб дар назди муассисаи таълимии рақами 23 ба истифода дода шуд. тарҳи бино бо усули меъмории муосир бунёд шуда аз 11 синфхонаи иловагӣ иборат мебошад. бинои мактаб аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон ва сокинони деҳаи навзамин сохта шудааст. сарвазири мамлакат иқдоми сокинони деҳаро ҷиҳати иҷрои намунавии супоришҳои роҳбари давлат, саҳмгузорӣ дар корҳои ободонии маҳал ва омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ намунавӣ арзёбӣ намуд. саҳни ҳавлии бино сафолакпӯш гардида парчами давлатии Тоҷикистон парафшон карда шудааст. дар муассисаи таълимии рақами 23 700 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст ва бунёду ба истифода додани бинои иловагӣ имкон фароҳам овард, ки хонандагон пурра дар шароити замонавӣ ба омӯзиш фаро гирифта шаванд.
ما آموزگارانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه خراسان شکر از آن میکنیم که امروز صاحب یک بینای نوی زمانوی گشتیم. میناداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان میرسانیم که پیوسته نسبت ساحای ماری غمخواری میکند. در شهر بختر مهمانخانه وطن و مرکز خدمترسانی مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات معاصر از 3 آشیانه عبارت بوده از جانب صاحبکار وطنی سلیمان وطنوف بنیاد کرده شده است. در آشیانه یکم بینا مرکز سودا و خدمترسانی جای داده شده. در آن فروش قالین‌های خوش‌صفت، تجهیزات برقی و دیگر مال و محصولات روزگار به راه مانده شده است. 2 آشیانه دیگر بینا برای آشخانه و مهمانخانه پیش بینی شده است. 8 حجره بر هوا با شرایط زمانوی برای خدمترسانی به مهمانان روانه کرده شده است. ساخت معماری انشاءات از جانب متخصصان جوابگو به معیارهای طلبات دور ساخته شده است. مساحت عمومی بنا 580 متر مربع را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع کارهای ساختمانی در بینای مهمانخانه و مرکز سودا و خدمترسانی ماه ایول سال 2022 آغاز گردیده. آن در مهلت 1 سال با صفت بلند انجام یافته مورد استفاده قرار گرفت. بنیاد شدن مهمانخانه با تشکیل نمودن مرکز سودا و خدمترسانی در آشیانه یکم و تخانه زیاده از 10 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند. این یکی از نقطه‌های داروخانه ما میباشد که در شهر بختر جایگیر شده است و به ساکنان شهر بختر و اطراف آن میتواند 24 ساعت خدمت رسانی کند. این چنین ما میتوانیم طبق فرمایش ساکنان موادهای داروواری را به خانه‌های آنها برده رسانیم که این نمود خدمت رسانی اولین بار در شهر بختر از طرف ما به راه مانده شده است. همزمان در این روز در کوچه صدرالدین عینی شهر بختر بینای بلند آشیانه افتتاح کرده شد. در آشیانه یکم بینا آشخانه و مرکز سودا تأسیس داده شده به خاطر باز هم دسترسی پیدا نمودن ساکنان به خدمترسانی‌های سریع نگرانیده شده است. در آشیانه بالایی بینا 40 منزل استقامتی عبارت از 1، 2، 3 حجرگی پیش بینی گردیده است. در شهر بختر با اشتراک سروزیر مملکت قاهر رسولزاده مهمانخانه باشیدن به استفاده داده شد. انشاءات مذکور در دایره وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شده است. کارهای ساختمانی در انشاءات خدمترسانی از جانب متخصصان محلی با نظرداشت عنصرهای ملی و ساخت معماری زمانوی به انجام رسانیده شده است. مساحت عمومی بنا 1080 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بینای مهمانخانه از 3 آشیانه عبارت میباشد. با بنیاد شدن مهمانخانه زیاده از 10 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند. مورد ذکر است که بنیاد چنین مهمانخانه و مرکزهای خدمترسانی در شهر بختر به خاطر رشد بخشیدن ساحه سیاحی نیز روانه گردیده سال سال با فراهم آوردن شرایط سازگار در این سمت جلب سیاحان به منطقه بیشتر خواهد گشت. افتخار از آن میکنیم که در شهر بختر باز چنین یک مهمانخانه پرحشمت بنیاد یافت. ما زیاده از 15 نفر در اینجا با کار دائمی تامین شدیم. مهمانخانه دارای شرایط معاصر می باشد. در آینده می توانیم تمام سیاحان و مهمانان خارجی را با جای خواب و شرایط خوب تامین نماییم. در انشاءات تازه بنیاد همچنین به خاطر واخوری و کنفرانس های سطحی بلند 3 تالار خرد تشکیل کرده شده است که من بعد از این امکانیت به طور وسیع استفاده خواهند کرد. در ناحیه کوشانیان بینای تعلیمی علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 به استفاده داده شد. بینای تعلیمی در دایره همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد ساخته شده دارای شرایط زمانوی برای تعلیم و تربیت نسل نورست میباشد. بینای علاوگی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 60 از 10 صنفخانه عبارت بوده برای 480 جای نشست در 2 بست پیش بینی شده است. افتتاح بینای علاوگی مؤسسه تعلیمی که از 9 صنفخانه عبارت میباشد مشکلات نورسایی جای نشست را در مؤسسه با پرگی برطرف نمود و به همین مانند در نزد دیگر مؤسسات تعلیمی احتیاج داشته بنیادی چنین صنفخانه‌های علاوگی نیز ادامه دارد. بنیاد و با استفاده دادن انشاءات ساحه معارف در ناحیه کوشانیان از جانب حکومت مملکت، صاحبکاران و ساکنان محلی امکان فراهم آورد که شرایط تعلیم با طلبات زمان مطابق شود و سویه دانش نسل نورست بلند گردد.
тавре иттилоъ дода шуд аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ давоми соли ҷорӣ мавриди истифода қарор додани 56 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо зиёда аз 3600 ҷойи нишаст дар Дубаст ба нақша гирифта шудааст ки қисмати зиёди он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар ифтитоҳи бинои нави иловагӣ дар муассисаи таълимии рақами 60 ҳамзамон 29 адад компютер ба муассисаи таълимӣ дастрас карда шуд ки ин барои иҷрои барномаи компютеркунонии муассисаҳои таълимии ноҳияи Кушонӣ як қадами устувор гузошта шуд. бунёди бинои таълимии иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 имкон медиҳад ки мушкилоти норасоии ҷойи нишаст бартараф, хонандагон аз шароити замонавӣ баҳравар ва рушди маориф таъмин карда шавад. дар хоҷагиҳои деҳқонии Абдусолеҳ ва Давлат дар ноҳияи Кушониён дар масоҳати наздик ба 3 гектар замини корами обӣ гармхонаи доимамалкунанда бунёд гардида, аз он хоҷагидорон тамоми фаслҳои сол баҳрабардорӣ менамоянд. хоҷагидорон дар кишти якум зиёда аз 300 центнери ҳосили хушсифати бодиринг ба даст оварда дар ҷои он помидор кӯчад намуданд. дар кишти такрорӣ хоҷагидорон парвариши помидори навъи замираро ба роҳ монда аллакай аз аввалҳои моҳи сентябр ба ҷамъоварии ҳосили фаровону хушсифати он машғул мебошанд. дурномои сабзавот дар қадамрави ноҳия 55426 тонаро ташкил медиҳад. то ин рӯза мо аз кишти асосӣ ва аз кишти такрорӣ зиёда аз 60,000 тонн маҳсулот истеҳсол кардем ва айни замон аз кишти такрорӣ сабзавотҳо ки 335 гектарро ташкил мекунад ҷамъоварии маҳсулот идома дорад. натиҷаи заҳмати кишоварзон самараи дилхоҳ ба бор овардааст ва ҳосили онро то охири сол ҷамъоварӣ карда ба бозор пешниҳод менамоянд. парвариши зироатро дар гармхонаи доимамалкунанда бо усули обёрии қатрагӣ ба роҳ мондаанд ки ин шакли кор барои расидан ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ муфид арзёбӣ мегардад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сарвати Истиқлол зиёда аз 600 хоҷагӣ ба хоҷагии деҳқонӣ пахтакорӣ, сабзавоткорӣ машғул ҳастанд ки зиёда аз 200 хоҷагии мо ба сабзавоткорӣ машғул ҳастанд. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳияи Кушониён, сокинон ки дар самти парваришу истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ таҷрибаи бой доранд, аз ин ҳисоб сол аз сол майдони гармхонаҳои мавсимиву доимамалкунандаро васеъ менамоянд. ҳоло дар ҳудуди ноҳия майдони гармхонаҳои мавсимӣ 192 гектар ва доимӣ бошад наздик ба 6 гектарро дар бар мегирад. сарвазири мамлакат дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат кишоварзонро ба истифодаи самараноки замин, ҷамъоварии бе талафи ҳосил, захира кардани маводи ғизоӣ барои фасли зимистону аввали баҳор ва бо назардошти имконияти табиӣ гузаронидани кишти тирамоҳӣ вазифадор намуданд. хоҷагии тухмипарварӣ Ниёзмуҳаммад Беков яке аз калонтарин хоҷагиҳои тухмипарварӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта дорои 1506 гектар замин мебошад. самти асосии фаъолияти хоҷагии тухмипарварии Ниёзмуҳаммад Беков истифодаи навъҳои гуногуни зироат хусусан пахта буда кишоварзон ҳамасола дар таъмини дигар хоҷагиҳо бо тухмиҳои серҳосилу ба иқлими минтақа мутобиқ нақш мегузоранд. рафтаи шудааст. мо ният дорем ки то ахири моҳи октябр аз ҷӯи нақшаи пахта бароем. дар натиҷаи тадбирҳои амалигашта аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот аз як қитъа замини обӣ гирифтани 2-3 ҳосил ба ҳукми анъана даромад ки ҷиҳати ба маротиб зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат карда истодааст. сарвазири мамлакат ба хоҷагидорон тавсия доданд ки тавассути ҳарчи бештар ҷорӣ намудани дастовардҳои илм дар истеҳсолот ва ҷорӣ кардани усулҳои афзоиши истеҳсоли тухмиҳои ба шароити кунунии иқлим тобоварро таъмин ва дар рушди соҳа саҳмгузорӣ намоянд. зеро пахтакорӣ имкон медиҳад ки дар баробари бо кор таъмин гардидани сокинон ҳамзамон корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом таъмин шавад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ маркази ташхисии табобатии Рустам ба истифода дода шуд. муассисаи нави соҳаи тандурустӣ дар деҳаи узуни ҷамоати деҳотӣ ба номи Золи Зар дар доираи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Эмомалӣ Раҷабов бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. иншооти тозабунёди соҳаи тандурустӣ аз таҳхона ва 2 ошёна иборат буда 1000 метри мураббаъро дар бар мегирад.
маркази саломатии хусусии рустам бо дар назардошти талаботи соҳаи тандурустӣ бунёд гардида бо муҷаҳҳазгардонии дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар он шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. марказ бо ҳама усули замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст. зиёда аз 35 нафарро дар як бас метавонанд хизматрасонӣ тиббӣ расонанд. дар корҳои сохтмонии иншооти мазкур ки 2 сол идома кард, 10 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардида буданд. маркази нави ташхисӣ табобатӣ дорои 20 ҳуҷра буда, дар шӯъбаҳои озмоишгоҳ, кӯдакона, занона, ҷарроҳӣ, табобати дандон, гӯш, гулӯ, бинӣ, асабшиносӣ, қалб ва умумӣ ба муроҷиаткунандагон хизмат расонида мешавад. марказ дорои 30 кат буда, минбаъд дар он 25 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ ба 27 000 нафар сокинони 14 деҳаи атроф хизмати тиббӣ мерасонанд. қаблан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Золи Зар чунин маркази ташхисӣ табобатии дорои шароити муосир фаъолият намекард ва сокинон барои бароварда кардани мушкилоташон ба маркази ноҳия ва шаҳри Бохтар муроҷиат мекарданд. маркази ташхисӣ табобатии Рустам ҳамчунин дорои нақлиёти ёрии таъҷилӣ буда, дар хизмати сокинон қарор дорад. дар арафаи таҷлил аз рӯзи забони давлатӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бинои иловагӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 35 мавриди истифода қарор дода шуд. طبق اطلاع بینای ایلاوگی تعلیمی در دایره وسعت کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکاران و ساکنان همت بلند محلی بنیاد گردیده برای 250 خواننده پیش بینی گردیده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 در دهه کمسمال جماعت دهات نوآباد ناحیه جلال‌الدین بلخی 653 نفر فرزندان ساکنان دهه‌های اطراف با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند که دوام سالهای اخیر بنابر زیاد گردیدن خوانندگان مشکلات نارسایی جای نشست در مؤسسه پیش آمده بود. با این خاطر بهر بهداشت شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس اهل جماعتچگی نزد خود مقصد گذاشتند که توسط حصه‌گذاری دسته‌جمعانه در نزد مؤسسه تعلیمی بینای ایلاوگی بنیاد نمایند. در انجام این کار خیر در برابر صاحبکاران محلی همچنین راهبریت خواجگی تخم پروری به نام نیاز محمد بیکو نیز حصه مناسب گذاشتند. اکنون افتتاح بینای ایلاوگی تعلیمی باعث شادی و فرح خوانندگان و آموزگاران این مؤسسه گردید. ضمن صحبت با اهل آموزگاران و اهل جماعتچگی سروزیر مملکت ابراز داشتند که در شرایط زود تغییر یابنده جهان اهل جامعه خصوصا پدر و مادران و آموزگاران را لازم می‌آید که فرزندان را در راه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی و حفظ ارزش‌های ملی و دولتداری تربیت و به کمال رسانند.